amat mag-isip tukar na Amenudo ayon natin sa mamin karayaan ka naman pagkama umay na magtinto nais lang sa kapit pasirama sayang na Amenudo matagong yan kay kinabanahan ayon na Sarayawon ni Mayor President kamu bergina-gana saling piling at menggarapkan nanti akan amin dan aku nulis murah sakit ibarat semuanya sudah kurungan dengan kelingkir masuk sampuri aku menolak pasal seru itu badan bayang tumbuhan tumbuhan erane sudah mana diputus merupakan untuk akhirnya berjalan akhirnya berjalan sudah mana tumbuhan jalan ayo apa bentuk itu hingga melindah mau saya Mercedes udah mau Tuhan tiba mga istihano sama pag-iusan iyakan kamurayaw at tawad-tawad diri kabuntang pilingan kalipayan sugat man karisluhan sayaw na Amenudo ayun ng mga istihano Ketika makan kabel, terhatul nulis, uras ketiknya. Kita batak sambulian, sudah korban, bukan yurempen. Masuk sampuli kaku, tanpa artok sakseno. May tulong panang-panang, puputan tumbuhan yang aneh. Sudah makan diputus, puputan tumbuhan tidak berubah. Kaki dalam tiga diri surabung Tuhan lawan may urang bersuh itu hingga menikah malusay na Mercedes punta Tuhan tiba ang mga nag-isip mag-iyong-iyong berni bisan may problema mga hitsura mga kawatawa harus mengamalkan adilong matingitan ang mga istihano bukan nagkatatapunan dati kang magkakawin nagkatulones mula sa pitsin ibabagat sa duyan sulat kurungan kung ano rin masusad kuling ako dan magpapasal sa'yo ay tulog palang kaya tumbuhan nirani surat man diputus bukan untuk ang tinapurkan pati ang malaghinya pilit sa hapong Tuhan lawan. Yes, salamat ng pagsayaw Mr. Jomar Atada. Sugad man niya pa si Miss Angelica Acosta.